Yes, nizere ko mumeze neza abakunzi ba Africa Info News TV. Nizere ko aho muri mukomeje kugwaneza kandi muri amahoro. Uwiteka rero abahaze uburame kandi akomeze kubagirira neza cyane aho muherereye mu mpande nye z'isi, abishimire kandi ndifuriza ko uyu munsi babamiza, uyu munsi ubabere muhire, ibyo mushaka ndetse n'ibyo mwifuza byose bize kubaho mu izina rya Yesu, kandi uyu munsi reka uze kuba uw'amahoro n'ibyishimo kuri mwebwe. Tugeze rero ku munsi wa 61 w'intambara hariya mu burasirazuba bwo hagati. Intambara ikomeje gukomera cyane, ho uyu munsi ibintu byabaye ibindi. Uyu munsi hariya mu burasirazuba bwo hagati intambara ikomeje kuvugwa cyane. Intambara iri muri Gaza, intambara iri muri Yemen, intambara iri hariya muri Iran, intambara iri hariya muri Lebanon, intambara iri hariya muri Syria. Mbese intambara yabaye intambara ntago ibintu byoroshye habe na gatoya hariya mu burasirazuba bwo hagati. Amakuru rero ahari avuga ko intambara uyu munsi wa none yatumbagiye cyane ku bafatanyabikorwa ba Irani. Ubwo no kuvuga ngo ni ya mitwe yitwara gisirikare ya Islam ifashwa na Irani, harimo nk'umutwe wa hariya muri Gaza, uriya mutwe wa Hamas, ukaba rero uri mu Rwanda na Israel Defense Force cyangwa se IDF. Ukaba rero bavuga ko ibitero byaho rero nabyo ngo bikomeje kuba byinshi cyane hariya muri Gaza, ngo ibitero by'indege bikomeje kwibasira uriya mutwe wa Hamas, bikaba rero biri kugabwa n'ingabo za Israel. Ibibazo rero bikomeye cyane biri ku baturage n'inzara, ndetse abaturage benshi barimo barahunga, abaturage babuze ibyo kurya, abaturage babuze uburyo bivuza. Inkomere ni nyinshi cyane hariya muri Gaza, bigaragara ko ibintu ngo byakomeje kujya ku rundi rwego, ngo kandi ngo amahoro bishobora kuba n'ubundi azatinda kuboneka bitewe n'uko Israel idashaka kugira icyo ivuga ku biri kuba. Imiryango mpuzamahanga rero imiragenda isaba ko haguma kubaho agahenge, ariko Israel nayo ukabona ko nubwo ivuga ngo izashyira agahenge ntabyo iri gukozwa, ahubwo Israel icyo iri gukora ni ukugaba ibitero ndetse no gutangiza intambara gusa, nta kindi. Ubona ko rero byakomeje kugorana byose. Ntago rero ari muri Gaza honyine, ahubwo uyu munsi burasirazuba bwose bwo hagati bufite ibibazo cyane, kuko uyu munsi abahuti hariya muri Yemen nabo rero bakaba bakomeje n'ubundi guteza umutekano muke. Icyitwa Houthi movement rero bakomeje nabo kugenda bagaragaza ko batishimiye aho ubuzima bw'isi buri kugana, ngo barimo bagenda batera amato hariya mu nyanja itukura, bagashimuta, bakarasa, ndetse ibicuruzwa bimwe bikangirika n'abantu bagapfiramo muri iryo rasana. Ngo bo bari kuvuga rero ko abahuti rero bakomeje kuba yuko bashyigikiye Palestina, ngo kubera yuko Palestina murabizi ko nayo iri guhangana na Israel. Bikaba bivuga yuko rero abahuti nabo rero bashyigikiye Palestina, bakaba rero bakomeje guhangana n'igihugu cya Israel ndetse no gukomeza kubungabanya ubukungu bw'isi. Uyu munsi wa none intambara ntagikiri ya Iran ndetse na Amerika gusa, ahubwo intambara yabaye y'abatuye isi bose. Ibi rero byatumye rero hariya ku nyanja itukura ubucuruzi bugabanuka bitewe n'abahuti movement, ndetse bituma hariya ibihugu byinshi harimo Amerika n'Ubwongereza n'ubundi bikomeza ibikorwa bya gisirikare muri ako gace, bikomeza n'ubundi hariya ku nyanja itukura kuguma kwateza umutekano muke, biguma guhangana n'abahuti ndetse n'ingabo za Iran. Ibishatse kugaragaza yuko rero abahuti nabo bashyigikiye Palestina, kandi nubwo ko Palestina nayo ishyigikiwe n'igihugu cya Iran. Ibi rero bikashobora n'ubundi gutuma intambara irushaho gukomera cyane ku rwego rudasanzwe. Muri Syria rero ntabwo ari muri Yemen gusa, muri Syria naho uyu munsi intambara zirahari. Aka kanya turi kuvugana muri Syria abantu barimo barapfa, ibitero bikomeje kuba bucece, ariko abantu bakicwa bikomeye cyane. Mu gihugu cya Syria rero hari ibitero bya hato na hato, ariko cyane ni Israel iri gutera aho bakeka ko haba hari ingabo za Iran cyangwa se hari ibirindiro by'ingabo za Iran. Kubango rero hari mu gihugu cya Syria aho Israel iri gutekereza ko hashobora kuba hari ibirindiro by'ingabo za Iran, irimo irahagaba ibitero, abantu rero bagashiruka babona umuriro uri kwaka, bakabona ibintu byabaye ibindi hari gushya. Mbese ubuzima bwasubiye inyuma, ubona ko ibintu bikomeje kugorana cyane. Nibibazo utamenya ngo se biri kwerekeza hehe cyangwa se birimo birava he bigana hehe.
nubwo rero ngo bidakomeye nk'ahandi ariko muri Syria naho ni ikibazo ngo gikomeza kuba gihambaye cyane ariko murabizi ko naho Syria murabizi ko nayo ifite ibirindiro by'ingabo za Iran kandi murabizi ko Israel nta kindi yo na Amerika bafite no gusenya ibirindiro by'ingabo za Iran aho biherereye hose. Ibi rero bishobora kuza gutuma intambara irushaho gukomera cyane. Aka kanya rero Hezbollah na hariya muri Libani naho rero bikomeje kuba ibibazo cyane kuko Hezbollah ikomeje guhangana n'igihugu cya Israel ku mipaka ndetse cyane cyane mu majyepfo ya Libani. Nabyo rero bikaba bivugwa ko intambara yaho ikomeye cyane, ubuzima bw'abaturage bukomeje kugenda bwangirika. Abayobozi b'iyi mitwe yitwaje intwaro rero ishyigikiye Iran bavuga yuko Amerika ikwiye guhagarika intambara yabo na Iran ndetse n'ubundi nabyo bikagenda neza kugira ngo amahoro aboneke mu bihugu iriya mitwe ikoreramo. Ibi rero bisobanuye ko iyi ntambara ishobora kuba n'ubundi yakaguka isaha n'isaha ukabona ko n'ubundi byaba ibindi bikomeye cyane. Uyu munsi rero ibihugu bisigaye bitarimo intambara zikomeye cyane ariko nabyo bigenda biraswaho gake gake ni Saudi Arabia na United Arab Emirates cyangwa se UAE, nabyo ariko ubona ko birimo kugerageza kugira ngo bikomeze byihagareho gato ariko nabyo ariko ukabona yuko binashyigikiye Amerika mu buryo bwa politike n'ubukungu kuko bigenda abifasha Amerika kuyicumbikira abasirikare, kubika intwaro ndetse n'ibindi. Ngira ngo murabizi ko Amerika igifite n'ibirindiro mwabiriya bihugu harimo Saudi Arabia ndetse na United Arab Emirates. Uyu munsi rero andi makuru ahari avuga ko Perezida wa Amerika ubwe yatangaje avuga yuko nubwo byakomera kajana cyangwa se byagenda gute ngo nta kintu na kimwe ashobora kugira icyo ahagarika. Yavuze yuko ngo Iran iri mu bibazo cyane ngo kubera yuko ngo igomba gusenyuka byanze bikunze mu minsi iri imbere kandi ngo bidatinze cyane. Ngo Iran yamusabye gufungura cyangwa se Amerika yasabye Iran gufungura Strait of Hormuz ariko ngo Iran ntiyabyumva, ariko ngo ibingibi bishobora kuzatuma ewana biba bibi cyane. Yanavuze ko kandi Amerika ishobora gukomeza blockade cyangwa se gufunga ibyambu bya Iran kugira ngo ishyireho igitutu cyangwa se yibuze gukomeza. Abanya-Iran rero bakimara kubona ubwo butumwa bwa Donald Trump kuri X ntago bacecetse gusa ahubwo nabo bavuga bati ntago twebwe ibyo ngibyo tubishaka, natwe gufungura Strait of Hormuz ntago bizashoboka ani mudahagarika intambara burundu. Bavuga basubiza umunyamerika ngo ati kandi ibibazo bya nucleaire ntabwo ari ibibazo dugomba kuganiraho muri iyi minsi y'amasasu, ni ibibazo bigomba kuzagaruka nyuma aho kugira ngo bibe uyu munsi. Amakuru avuga ko kandi ibindi bihugu byo mu karere hariya muri Gulf countries cyangwa se hariya mu bwami bw'abaperse nabyo bikomeje kuvuga yuko bidashyigikiye Iran cyangwa se kuba Iran ikomeje gufunga umuhora Hormuz kubera ko ngo ubucuruzwa byo kwisi bikomeza kugenda bibura aho biri kunyura, ahubwo ibyo bihugu byose bikona ko shyigikiye igihugu cya Amerika. Biro bishobora gutuma n'ubundi intambara itarangira ahubwo irushaho kuba mbi igakomera ku isi hose muri rusange. Ndagushimira rero mukunzi wa Africa Info News TV, agumana natwe kandi ukomeze udukurikire, ukomeze kugira umunsi mwiza. Nyagasani Yezu abane nawe, ndakwifuriza kugira impagarike n'ubugingo.